Fransi nili Kaching Horn, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nang ipan akiru pilo and congratulations pilo la so ki tum Kaching Horn Dr. Tuliram Rongha nang dubong Karbi Anglong CM Karbi Anglong Autonomous Council la pen Rongkhan IMLA alang tumbay ni fana kiru pilo je Assam along apen Karbi Anglong long kos ami ong dung avut pen ke haipon ke long pot out of 126 pen on 100 plus ke long tu ke long ni ke ni ane lake Dr. Himanta Biswa Sarma ke claim ke dam ke chipaduk pen ni pen joksi ni haipon long lo mane opposition na pangsi pinir ni Congress a president na sonson si metha LA along ta keren pon state along ta pudakha lapan district long ta president na mata si rempon ta no bokazan LA long na so por si lake rat atum pini munci pamelo matha pamelo Karbi Anglong alam long dong si matha dam lo butang ke alliance dolo data Congress alliance Assam lo amasi alliance dolo alliance ke do an tame kam pipinat ate chini munci lo development na pen ke claim pen cheng lo monsan ke wan pen cheng lo Dr. Himanta Biswa Sarma alidar nangji kumatha pen jeni apen Karbi Anglong ta Dr. Tuliram Ronghan alidar pensi Karbi Anglong long an paprang pon keji na kamatha pen josi ini itu clean sweep out of 126 long say 100 plus no nothing but 102 itu high pu sini ke no pen high lo dasi non ke opposition masih adima wajara sonsi ke kolong Kasi ke mili ningarong pikhangzang apen ansu se Karbi Anglong apan development ke claim kontingi apan Dr. Tuliram Ronghan leadership kan itu bokazan LA sujurong par apen difu niso terapi alali fana son ini BJP itu kemat apen munci si tiket ki kupon alang lifan asonson menghila atu wafan sani 33% akuta abil alam dai nalitun da chini no khala so kutha alam pen munchi ji mathasi ini alang lifan sani la sover sa pi konno harahan LA lunsing keron ong du no kutpen si hailo na ke na pen Dr. Tuliram Ronghan alam ke nilini ji jelo ong du no kutpen si alang hailo na pen habi Dr. Habi terong sani American hakan siningarong pinangza kasi kibangkir ni hansu se development kam kampong kukusin mungkin Sandala difupen je khathar hahi bolo amari bangke kom hanse hahi busi lan tumke kata WhatsApp long ya hahi WhatsApp long media long ya kata PHLC tumke kata kirem ke ni tum thik pong long kata ke hai se lo lapen alam tu munci thiderbon Dr. Tuliram Ronghan ke claim ke dan alangli adab baji thom baji plipen alangli rada khan ke claim pi kachin ki kache khan pen cheng lo ninkanar zon je joining akam ke claim khungvok akam kache claim kitab kache por hi aghonta apor jong si arjulo ponte 8 hours 10 hours isi kami claim ke tek long pon long ke non athi ke tek long people lo ponte hala su ke kanik dum tum do kaning je dum tum do ke fake joining ku sire puro so pini fake joining gali niso therapy ong dum apu pen si nu asa pimar long nu engine pia along si pinyer ni ke
PHLC achieve ke kerandun puran de therami me alam kapen amria long samera son thakasi than lo penangana tungpulo hala Dr. Bikram Hansi si haji pusi kipu keninje stame pini chini lo kwana foodman si pini halo margina tunda chini lo kenta Dr. Habib Keron si pini ke haja lo asi ladak angbong sami tung ke kolong lo je alam tung ke kata me WhatsApp long social media long ke hai alam lo si ke chetan la pen ba fam ki putot ken jedun ta ken jedun kru penang pan ke kape ka thelong le apo si pinier ni ke tung ke Dr. Tuliram long hang a leadership asonson apasin itu ya kiru dulu jatize alang lison itu pan tiklem kon ke dampon ni sana jenis ini ongdung avut pen long po lim sami itu khai pon kan ningje bang ke ola kichi si ini jujuda ningje lo ke kichi si ola aripang long ki tibi ko na se nitum le kan tip bali PHLC edon si hola Congress apa yang kan tip hala seroy amasi cepat yang tan de nitung ke BJP nitung ke nitung matam se claim lo nitung metha constituency se concentrate lo papen non ke heglong lo gende result ke nitung bokazan lo kami 17,500 something of witness nitung high lo sujurong parada tapi si itu cek dah sila kecil pela ala mira punya intip long ni dalu ala hari pak pansi kecil dah intip long no ala tum hari pak tum dah kecil bang enjoy ma halang rolong warchor ala pudung pulu bangke papu bang no pusik gudang kok masih nonge how West Bengal dah tum cek long no pini ada TMC sami hoda ke Congress ke avi pin thula no hokta avi Bihar election nantum theklo Congress avi pin o konna lo ande thek ponnom na tu avi pin no hokta Congress atu adi mas kahaya adi no hokta thek ponnom sinam ke ban si next 2029 sami itu fan next MP election na pasami itu ke prepare long dapat si thek long pon West Bengal dan nang hai lo, Assam dan nang hai lo. Apa sih itu ne undung ne, avut pen ke hai port sani akiru tu. Sir, kitu di da council huiten. 33% alam bola, women reservation alam. Laso kutha alam ke opposition atau laso bill apan alam two-third majority long nanji mati. Masalah combang hada ke support pidat pu office same labang ke kibanzi ani apan ladet kali itum karbiang long aputha campaign alam same private bill ke place aputami opposition atum walkout puri dun hala dun pena joinge masalah sutami private bill itum ke ting hola MP omorsin tisu place kono point same hala sutami 244A puta pula sutami private bill place long ni darlo mane kata opposition tumke akam lo alang tum kata me ki claim ki me along bange kachirap dum afan ani kanti mane muhila tum afan arlo sumara tum afan aman ping pipon pik pena joni si tek darlo la sila tum hala women reservation afan sami 33% afan sami support pidan lo laso ko selan tum laso bill afan kami laso si kangke lo asi BJP ya party pa sami laso puthak alam itu protest lo jate je ason women atum fan muhila atum afan bill kipi ke place pon mane ilo pupo alam tum so bila puthak ke kangke pa na joni pini na tum West Bengal election theglong lo kenta hala Mamata Banerjee masi remderlo 33% women bill jong si TMC tunde support asonte pini alu sumara tum jirmara tum mahila tum sami
West Bengal long kami TMC fan support kita hai mini sa minong ela pugalida lo ke athi laso puthak alam pena joni sipini BJP awan je vujok rong laso joni sipini ke West Bengal long kami BJP sinang hai ber asam long lage na tum thek long la pen West Bengal long na thek masalah nangli humur sen ma Nili constituency long ke Bokazan LE ke 10 polling station do lapen 15 polling station ke Haraghat LE do hala song bom pen na tum theglong ji overall ke Bokazan anak pen tum kelong pon ke theglong mane overall abang ke itu polling station mission pen high point long korap kota setelah sombong pen Haraghat LA long abang ke BJP itu 5,492 long tapi Bokazan abang ke 362 long point tapi opposition itu Panglung Pets kami itu malong nang remdun lang itu mafan 3,715 na vote pen tumlong nang remdun lang constituency lo latung cipang room pen lo laki 3,700 na vote pen tumlong nang remdun lang apen wala langdam lo ponte non Bokazan LA pen ditudun mate Congress district Congress of President ke mehang ke cek di marong polling station da ren tan lo gen ta rong bongkar polling station lo sabi kasi dapat si cek polong lo je rat reject lo ala solidar atau apa rat reject lo Congress apa rat reject lo PHLC apa alliance do propes kami kirim pare prat apa kini lo kar bianglong ke Dr. Tuliram Ronghang a leadership pen people te development ke claim ke dam pen chenglok ning monsan pen ke wan pen chenglok ai na hin ke claim pon la sami rat ke Dr. Tuliram Ronghang a leadership no si chitudun jitu kala kha pen patheglong si pini ke Bokazan long 17,000 suse of voters atum BJP fan lead Congress apan lead on alliance apan kasi high kondo sujurong kata sir kante nilige pupe je lason ji pufan ke seta majota kita porhi lo potante school lidun lo ponte lapen exam tok dun lo ponte ke fail apan ke itu exam tok ni lapen nitum ningkan arjon si kita porhi lo ningkan arjon pen kita porhi pen arjon ni si pini nitum pass lo apen athi chulong lo nason tang si kibanzi MEC election apan sami non MLA election husi na tum theglong da lo je itum kilipon 3,700 votes jong si kilipon do so di malong opposition dum chelang bra peta na phurun de utan theglong pon pola pen MEC election hut hutke nili phomni logi thutang 2017 hut nili independent husi thulo independent ban husami nili hai pami long lo la pen second term ki thu sami nili thu pen long a polling station ta nili remlong ela long a polling station ta nili remlong ela osi ning ke thedo rat atum nili fan nilong na chitu tu si la pen accusome thete la pen arna ma accusome na pidun bino opos nili arna ma fanta kiru pilo la pen doctor Tuliram Ronghang apan ya kiru pi alam ni son kai dame nene fan ning ke thepen dwar baburi apan concern do pen a join ni si kai dame ke claim ke dam pen recent dia apan bang kai dame alam ni accusome la pen kata ni nak ke advice untuk jenis non sandi tu ondo bukan hai kamu sir kidis sa so lang pon nanti lam an pipon la ke result state by latest ame itu 10 appeal chingwai po
non oath taking la hai MLA tum pandusina pato kabe meeting nitumta party district pen NPC klepon pola kana so thilo panda ito koloso polling station ma ke hai ke ong nai ma hala fangen ni ke chichakat ting pen ni people first afan samni second afan samni third afan samni na tumta chinilo la so putha kalam ba ke kwan ma tamni ni sik pon lo la pen people